muri make byo wazi nta valeur nini yatubiye byiza rero twogera gute mu bikunda ko ni iby'iwacu twobwa ni iherezo ry'inzira ngo ni hehe iherezo y'inzira ngo ni mu nzu none naho ni hahandi nyine kwakumenye Basi kuikaze na kalima kiganiro nizere kumeze neza aho ushaka kuburi hose mu gihugu cyacu Burundi hanze y'igihugu cy'u Burundi ku mipaka n'ahandi hatandukanye nizere kumeze neza kuri micro ni Mr. Igor waje kugira ngo maze mu performing mwake mu kiganiro nizere kwiza kwa bimeze neza mbere kamera ndamwite gute n'umusaza numwe bikora neza araza kwitoza ndazavuga byinshi bimwerekeye mu mpano ziwe ndetse no mu bindi bitandukanye nyuma kamera video master niwe ariko adufasha kugira ngo amasanamu ashike ameze neza amajwi ashike ameze neza nije nakabikora neza ndagwe kaze rero mu kiganiro mbere ko mbandanye mbengano mwakira nakamazaga kugira icabwiye abafans ariko yambaye filime zimwe zambara baba star bo muri America musaza ndagwe ikaze ameze neza ushaka kuramutsa abantu ko dukurikirana mu mingi itandukanye Hello guys, c'est comme vous êtes bien, untouchable, unstoppable, wow ni na msaka mwazi, wow ndi hahandi kwa kundi, tumutahore gute tuvuye karinde abantu bashobora kuba bagutahore gute bigenze gute, iyo tukunda kubona amasha atandukanye ariko abatarakubona, nariko batarakubona bagutahore gute ngande cyane, kama mite diskejo. Jocker. Mr. Jocker. DJ. Yes. Esse me DJ Jocker. Do Murundi. Aí era longo aí. Bom, vai. Agora, se tu diz que Jocker vai fazer a camisa, não me fala isso. Ina Esse, atanimwe, bora como untouchable, untouchable, invisível, como invisível, como iaga. Amanhã não é não mas não isso. Esse me deixa jogar, já tu que como armorundi, nada. Isso é que isso. Senhora de repente, se já me parece. Hariho umuntu usanga ibintu byo kubigwa ari batuye bon yewe byiza kandi turabiye c'est bien cyane mvuye kubigwa inzo defense wanjye nagira ngo utumira nk'abandi bati jewe niji wanje nakantu kiwanje yavana hariho umuntu usanga buri bintu byo kubigwa ari ibintu byiwe twigira mu kiganiro mwanzo ushaka subscribe upartage ngo ubutumwa commentaire za kubikeneye Nize ko imeze neza nakubwiye ko imbere ya kamera ni Mr. Igor umutumire ni DJ Jocker untouchable invisible unstoppable nyuma kamera ni master ariko bitanguye biza ku yindi niveau imeze neza cyane twitangura ikiganiro rero rero kuvuga byinshi DJ Jocker akora mu bitandukanye show atandukanye ibintu bimeze biti mbega bahewe uyu mwanya tumutorera neza abantu bashobora impano zitandukanye bamwe bari kurabigeza inyuma guca kwiyo point yacu ikintu cya mbere uriko uragerageza gukora cyuma y'ubucuruzi n'iterambere ni ikigaragije mbere tubandanya ibintu ndiko ndakora kugira ngo umuntu yamehe iyo impano z'uburundi
hari abantu usanga bafise akazi zitandukanye wabifate nka jewe je sinametera yiwanje kinyo ndagikoze sanga nagishoboye iri nka metera yiwawe reka vuga kitera yiwanje taramfise niyo kwiga ikintu kaca ndakimenya kuko byose ndabishoboye cyo nize ndagishoboye ariko abafanzi ba DJ Jocker turazi talent turazi inguvu ziwahari imbere ko tubandanya ibi bintu byaje gute nk'umuntu tumenyereye mu bintu bya entertainment mu muziki byaje gute kugira ngo ube mu ibintu hari abantu ushobora kuvuga ati jewe kugira ngo mbe mu ibintu ni impano yanjemo undi akavuga ati jewe kugira ngo nabizemo n'umuvyeyi yankubise ndabijamo undi avuga ati jewe nako uko muhira ndamuze ewa ni DJ bimeze bite numva ko byatangiye zuba banatipe abari muri mashina ariko gutanga umugabo w'ubwishyu sinovuga ati ngo ni iby'umuryango ndabikunda nyine nayibwo nani ndabisemo cyane kenshi gashoboka tw'abana turi kumwe tukajyana tukanyereka tukamenya ariko nyuma ko tuzi ko DJ Jocker ari byari twabonye ikiganiro batanguye ibintu bya journal byari bije mu ibyo ni nakubwira ibintu iyo ndabyize ndabyize kandi iyo ndi tuzobona no musitsa sinibi gusa ashobora kusanga mu bindi ashobora kusanga mu bindi ugasanga nani mu kamera ugasanga nanje ni journalist nimwe nako ndavuga impano y'umuntu irigaragaza mu gihe ikoresheje cyane rwose numwe mu banyempano mu gihugu Burundi bagerageje ko bashoboye kugira ngo bashike ku ntambwe zabo ku ndoto zabo aho bigeze DJ Jocker karagera ku bice 90% by'indoto ziwe rero bakamazira kushiranya kuvuga muri intambwe abantu benshi bagushimira no munsi nimba n'abandi ko muri hajya canke hari washitanye mbonye muyangiye ikize ikintu ko bona nk'amadefu canke intambwe canke mutameze neza mu mwuga wanyu ndavuga usangiye igikorwa nibiki nk'abantu ushaka gusangira igikorwa ushaka ya muri mu kiri hari cyo hanze situnga cyo batije zimiki baba batije bakiri nyuma urugendo rwose cyane kiri imbere mu gihe yagoye ko kenshi sinzi ko urabona kenshi ndabatije nyine kandi ari abantu bakora cyane kugira ngo kandi niba bibatuma umuziki w'Uburundi umenyekana yego ko tutawuvugije ushobora kumenyekana ko no kuyoga umusoro indirimbo tugenda kuyumviriza mu bisanzwe hama ushobora kumenyekana kandi no mu giteramo iyo ugiye kuba MC cyangwa ukavuza nk'indirimbo ari umunyegera perform uvuze tugenda muri izo ndirimbo akarorero mu Rwanda igihe igiteramo ca Yago ca DJ Philip niwe yari mu MC d'ijuru ntabwo jaje mu ndirimbo yateguye nk'ibyo bigushikiye nka uri mu MC DJ mugenzi wiwe ushobora guhanga iki nka ibintu byabaye injira gato muri studio ya Double J byabaye habaye kumvikana ko DJ muri batumvikana si ibyo gusa manza mwese byagiye biragaragaramo abanyarwanda ugasanga byagiye biragenda bakamuvugiza indirimbo atari wiwe
ashobora kuba afise playlist akavuga ati ugasanga oya apana yatari yateguye ibintu ahubwo yatari yateguye yundi muntu wo muri Tanzania ugasanga ashaka ikindi kintu n'ibintu byagira kuko DJ yashobora kugira beef muri rimbi canke bari mu kwa kimwe ugasanga umuhaye nk'indi ndirimbo atari kimwe canke biva ku mutima mu bimeze bite ashobora kuba ari beef muri rimbi ashobora kugaragara DJ batanyuka ati Otaje baranzi yo DJ ni arakintu ashobora kurire boy wanje usanga kuri gentle rero don't hagati yawo ntabwo ariko kiriko yavuze ati burya rero naho mugize ibintu twebwe abarundi n'abanyarwanda turi bamwe kuko mu by'urukundo tukaba connected twese hamwe ariko uraho yavuze mu mwanya wari wamushanye canke nawe uvuga ati uriya si umwanya ngira ngo nakabifu kari kabaye hagati y'abanye bantu sinavuga ngo wari umwanya kuko batse kubashira muri make turi bamwe mu Banyarwanda n'abahungu hamwe hategerezwa gufashanya kumvikana ariko iyo bishitse nk'uko kibonera ko habaye manque de communication bavuganye ivyacu bazi umwanya kugira ngo uve kuri stage niba umwanya wari mutoya umwanya wari mutoya ariko guca mushiramo iyindi ndirimbo kuri stage habayo turetse aba DJ mu Rwanda cyangwa abamiso mu Rwanda natwe abarundi twigereka mu Rwanda ibyabaye bya Boje na Kiriku kugira ngo kwabaye kudahutangira gukora ya tukora neza ndavuga ku ba DJ impamvu twashatse gukora kino kiganiro ndashaka kubizana mu kwezi ibiri kikano cha mbere muri makiko ya Amerika kwa igerageza nawe ya kabiri aba DJ yo mu gihugu cy'u Burundi bakora turi kubona DJ untouchable invisible bimeze gute mu gihugu cy'u Burundi aba DJ ibintu ko bibamo gute nasabye kuti ntambamye ziri hagati y'ibintu kugira ngo tubimenye nabi icyo navuga hamwe gufashanya umuntu nta muntu azishikana ata muntu yamushikanye umuntu niwe washikana ahandi hamwe tukumvikana rero si iki nakagishoboye gikore kugira ngo nawe atere intambwe ino ho ikintu ntabwo hari usanga niyo mpamvu usanga bitugora kugira ngo cyane ugasanga umwe ari kuri stage ariko akunda abarimvyi bamwe mugabo hari gakunda n'abandi ugasanga ariko afise abantu bisunga cyane gusumba abandi usanga abari byari ugasanga n'ibindi abantu indirimbo zo mu mahanga kandi tuba dukwiye gukunda iby'iwacu muri make iby'iwacu nta valere nini yatubiye byiza rero twogera gute mubikunda kuko ni iby'iwacu kuko iherezo ry'inzira ngo ni hehe iherezo ry'inzira ngo ni mu nzu none naho ni hahandi nyene twakunda ariko rero abantu benshi bavuga ati impamvu indirimbo z'igihugu cy'u Burundi zidatera imbere ngiki ndashaka kwibwira wowe mu DJ asanzwe ari mu kategori yo kuvuza umuziki gutanga indirimbo gutanga ibikorwa mu bitaramo bitandukanye n'ahandi hatandukanye kubera iki atandirimbo z'abarundi zikunda kuvuza cyane gusumba izindi z'abanyamahanga ukazipafominga cyane iz'abanyamahanga gusumba iz'abarundi kuri icyo kibazo biravana umwuga wose urafise ibanga ryawo rwose urafise ibanga ryawo ubwo rero uriko uravuza umuziki hariho ibyo wisumba ahanini niho nico bicibwano cyo kuvuga ngo mufatiye gucana z'abanyamahanga z'abarundi zirahari kandi ziraryoshe bica bivana n'umudije yawe ariko aravuza bimwe wavuganye gukunda bamwe abandi
ubu rero iyi uko ndetse hose twifuza iwacu izo zanze ko ndagacamo nyine ko tugekora natwe hamwe twasanga uburyo dufite izina ariko abagizi iwacu uriya umunyarwanda yavuze ngo ni impamvu ngo abanyarwanda twakunda uramuganya ntiyikunda ndashikunda kuko ushobora kumbwira uko ushobora gufata uri kuramutsa ukamutsa hafi isaha yose uri kuvuza indirimbo zo hanze gusa zo hanze urabona atari biramvuze muri make nk'uwo DJ w'igihugu mubyakira gute iyo mubonye mu artiste avuye mu kindi gihugu aje gupafumira mu gihugu cy'u Burundi akaronka amasiksi maremare cyane gusumba abarundi basanzwe bahari ugasanga izina ryiwe riko rirandika cyane mu gihugu cy'u Burundi gusumba abandi bacu b'abartiste mu gihugu cy'u Burundi umuco mubyakira gute ntabwo abari gusuzugura bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa no kuvuga kugira ngo nyene mu bya bintu mubyakira gute hari ndaha agaciro muri make nakubwira ati iby'iwacu tukibikunda by'abandi ubundi turafite ubundi yavuze ngo kwisemba yaryo sinze nyene yo kwisemba ariko kwa kundi nyene bivuze ati iby'iwacu kuko ushobora kumbwira ufunge ushobora kugira wo hanze ugasanga ikogiza amasitade ariko umusitari wacu ngahaye ugasanga na tribune nihuze uretse umusitari umwe nabo bari abasitari batatu ugasanga stade biraswe yuzuye ugasanga stade nini tribune ugasanga na tribune nihuze ushobora ati none agaciro twese ko turahebye iwacu n'agaciro n'abacu icyo gituma rero twene dutegerezwa gukunda iby'iwacu ikintu kimwe gusa tuzovamo ibintu gute tuzotera imbere gute hakiri intambara nyinshi twashimye kuyagana wowe nk'umuntu amenyereye ibintu cyangwa ari hafi yabyo n'abandi babitahura tuzobivamo gute tuzoshika gute kugira ngo abantu bashobore gutahura bataratahura ibirori gute tuzova muri kino kintu cyo gusuzugura umuziki w'uburundi twavuga situ fure DJ numuzi valeur y'ibi bintu tuzobivamo gute tuzoshika gute kwihangira ngira ngo umuziki w'uburundi wihaye mu gihe tutariko turakunda iby'iwacu mu gihugu intambwe jewe nawe jena nanga tugiye hamwe kumvikana kandi tugakunda iby'iwacu kuko umuziki w'uburundi uraryoshe ubwo uriko urawumviriza uraryoshe urashambika ko gudaha agaciro ibintu rero mu gihe tukiri muri iyo system dushobora gutera imbere nzoguma hahandi nyene ariko duhinduye mentality tukavuga ati bon reka twihindure dukore ukuntu ugasanga ibintu biriko muri make wohanura iki nk'abantu rero baba bakagukunda bariko bakunda iby'umuziki mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abafana b'abartiste batandukanye ushobora kubahanura ko bavuga ati nimukore ukuntu kugira ngo urebe gende kuno nidukundane batuvuze solidarité bureze nawe iyo uri muri stage wiyumva gute canke bimeze gute iyo umuntu akurondeye nk'umu DJ tuje kuri stage wawe kwerekeye bimeze gute wakira gute iyo ugiye nko nibaza ko atari kuri stage gusa y'abartiste ugendamwo nibaza ko mu bindi bikorwa bitandukanye ushaka kubirimo navyo cibikora gute mu muga wawe iyo hageze abagenzi akarorero bimwe nakubwira uri mu ntuzeya isanzwe muri publique isanzwe akavuga neza usanga ari ibintu biha agaciro umuntu kuko ako gaciro baba baguhawe si rwawe ujya mu nzira yagushitse hajya uri kuramwambika utamana ni kuvuga rero umuntu agiye mu maactivity nyine asanzwe nyine asanzwe bikora neza kandi neza ubuzima bwe buragenda neza yego amuco ntanura aba DJ bagenzi banje cyangwa urwanda kwijyana bon cyambere uko tukavuga muri iby'iwacu tukavuga turashobora ya isi ari ariko yambaye imeshe ariko rero no kuvuga ko
DJ Jocker ari umuntu agara cyane, hari umuntu adashoboka ntatoreka, rebe navyo iyo uvyumvise byakira gute? Oya, byarabesha. Byarabesha ndatoreka vraiment ndaboneka. Ine yazi. Akajambo kamwe nk'abantu bakuronderere hereye. Imworimo bakuronderere hehe, bagutorere hehe, turazi kuba mu Nyakati. Bagutorere hehe. Muramukeneye ashaka kuba ari mu yindi kandi cyangwa gutore kisebya mu cyo kumva. Ora telefone cyangwa se bakazorera club masijiko orana ine naho cyangwa Ndashaka kumenya aba DJ bari kumurakuza cyane ni DJ mugenzi wabo bari bande cyangwa abantu bagidanye nawe ngabiriza ajewe fatiye aho beze no munsi Ivyo bivuyemo camurano yitwa DJ Madobeji ndambura kubera bya bimwe ndambonamo ndashimye kwa Flo irimwo niyo nakorera kuba ni nako bizanje hari umuririmbyi yigeze kuvuga ko wigeze kumuvugiza neza amata asubira bikore neza ntabwo ataraganira ngira nibyo yiteka kuko ashimye kandi shimona ko nakora neza byose ka twirangirize kino kiganiro nizere ko abiriko biza ku yindi nivi idasanzwe turi kubona DJ Jocker umwe mu bartiste b'igihugu cy'u Burundi ndamwita umu artiste ndamwita umusaza nawe ibizoza kurongora ntabwo ari business man. Okay, none bararangiza nashaka kugira abantu bakigana masiko ye turashobora. Nizera ko umuziki w'Uburundi nta nzoshika tutagize solidarity kuko intambwe tuzotera twagize solidarity mu bintu bitandukanye. Nka wewe usanzwe uvuza muziki nkuko watubwiye ukunda kuja ku ma stage atandukanye. Sezera abantu rero babwira n'akajambo kamwe kanyuma cyatwibaranye na musaza. Yes. Mwebwe mwese kunzi inshuti n'abagenzi ba televiziyo yacu ijambo Twakunde. Take 5 kwanza. System yayi subscribe bakati like share Uvutura hariya nyene. uturuko bitawigi batamugenda Yes, mwita umuvutuzi, mwita umutatuzi. Wavyumvise? Kwindi level. Yes. Ndagushimiye DJ Jocker kuri kano kanya keza uduhaye ngo tuganire mwana masuye atatu ko twagari. Shimira mwebwe mwese mwakunda dufikana mu kiganiro. Shimira ujya kukomera ariko bikora neza. Nizere ko umukeno washaka kumuronka ni Domast yamagese neza imisi yose. Kuri micro ni Mr. Igor Burundi every day. I love you. Nizere ko byameze neza. Take 5.